Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikirana Zan TV. Reka mbashimire uburyo tubana gatano kuri gatano mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo muramwibuka yitwa Apotre Yongwe. Apotre Yongwe n'umugabo w'umupasiteri cyangwa se Apotre nyine nkuko benshi babimenyereye. Uyu Apotre Yongwe mumwibuka mu nkuru zagiye zitambukwa avugwa mu rukiko, ndetse binagaragara ko hari amafaranga ari kwishyuzwa. Apotre Yongwe n'umuherwe ufite na televiziyo yitwa Yongwe TV, n'urukiko rw'ibanze rwa Gasaro rwategetse ko Harerimana Joseph uzwi nka Apotre Yongwe ahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi yakoreshejwe uburiganya, ahanishwa igihano cy'igifungo gisubitse cy'umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga 750,000. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko mu bihe bitandukanye Apotre Yongwe yashukishaga abantu kubatinyisha ikibi kugira ngo bamuhe amafaranga abasengera, abandi akabizeza icyiza. Bwamusabiye guhamishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya $5,000,000. Urukiko rwasuzumye niba ibimenyetso byatanzwe n'umushinjacyaha byashingirwa hamwe n'icyaha. Bwagaragaje ko ubwo Yongwe yerekwagwa amashusho abwiriza ndetse anasaba abantu kuzana amaturo ngo babone ibyo babuze yemeye ko araye. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko hari ikibanza yatunze cya $7,000,000 agihawe n'umugore yasengeye umugabo we wari waramutaye akagaruka. Apotre Yongwe yaburanye yemera icyaha anagisabira imbabazi. Urukiko rushingiye ku itegeko ryerekeye itangwa ry'ibimenyetso mu nkiko rwagaragaje ko kuba Apotre Yongwe yemera icyaha rusanga yaragikoze kandi agomba kugihanirwa. Rushingiye ku kuba yaraburanye yemera icyaha, igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 kigomba kugabanywa agahanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga 750,000. Rwavuze ko ibyo bigano byose bisubitswe mu gihe cy'umwaka umwe, bivuze ko Apotre Yongwe wari ufungiye muri gereza y'Amageragere agomba guhita afungurwa kuko igihano cye cyasubitswe. Kuba cyasubitswe mu gihe cy'umwaka umwe nabyo bisobanuye ko muri icyo gihe agomba kwitwararika kugira ngo adakora icyaha. Yago murabyumva kabisa, Apotre Yongwe yarekuwe ndetse bamwe byabashimishije bitewe nuko yarakunzwe hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Ni byinshi twagenda tuvuga ku bijyanye n'ibyo, gusa ewana kabisa reka mbabwira ati yambya kabisa Imana igiye bamugisha kudukurikirana gatanu kuri gatanu kuri Zan TV. Mwibutsa gukora subscribe kugira tujye tubasha kubana mu bindi biganiro. Wifuza kwamaza ibikorwa byawe wabitubwira kabisa tukaba twakora ikintu kikababaza ibikorwa byawe. Amche reka mbibutse ko iyi ari Zan TV, tuzatubana mu bindi biganiro byacu biri imbere. Mwe mwadukurikira muri iki kiganiro, Imana ibamugisha. Peace out.